Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi guba igitondo cyo ku itariki ya 29 z'ukwa mbere 2025. Sentama waramutse? Waramutse neza umushakamba muri amahoro. Turi amahoro turashima Rugira. Yego. Ngo abacanshuro bigize ashwi bahoraga bashize uturinete twa filme mu maso. Ubu ngubu bari kurebwa n'abaturage bose ubundi bakabakomera. Ntabwo ari ukurebwa no gushungerwa. No gushungerwa. Ubu noneho bagiye kubashyira ku karubanda isi yose ubibone. Nabera kuva nabaho. Numva nagira nte ari ibyo numvise ari ibyo nabonye. Yego. N'ubwa mbere mbonye abacanshuro basebye. Umva barasebye pe. Ariko se n'uwabatumye ko yasebye. We yarushijeho guseba. Yarushijeho guseba uko ibye rwose bimeze nabi. Ni nayo mpamvu turi kubona byinshi bivugwa. Yego. Hari kuvugwa byinshi imiryango mu bihugu by'Uburayi byasakuje gusakuza no kubera abacanshuro babyo bagiye gushyirwa ku karubanda. N'indamu bakuraga igoma. Yego. Harimo n'abandi nyine ntihabura abasakuza bo birumvikana. Yego. Ikindi kuba bafashwe nabo bitaga inyeshyamba. Bakanabita abaterabwoba yarabaterabwoba batabishe bakabafumbiza goma. Ariko nubwo basebye bagize amahirwe. Bagize amahirwe byo. Nese iyo bahasiga ubuzima nibyo byari kubashimisha. Barabirukaga mbere y'abandi. Birukaga mbere y'abandi. Ariko kwiruka mushakamba ntibyababuzaga bamwe gupfa bamwe muri bo. Ntibyababuzaga. Kuko niyo yaba afite umuvuduko umeze ate ntabwo yagira umuvuduko urenze uw'isasu. Ariko urabona ko goma yari ifite abantu. Oya goma ushakamba ahangaha harimo ibintu byinshi. Harimo ibintu byinshi tuza kuvugaho sinzi umwanya ndabona utaza kuba uhagije ahubwo tuzakomeza ubanza tuzabikora muri za episode mu byiciro. Turakora muri episode ku buryo nimugoroba nabwo tuza kubikomozaho. Twongera kubigarukaho. Sinzi niba wabonye bariya bamwe bihaga kurasa barashe Gisenyi barashe hehe. Wabonye ko babashize ku murongo bita umukururambwa. Umukururambwa bagendesha akabuno. Babashyize ku mukururambwa sinzi niba wababonye. Nababonye. Wababonye. Nababonye rwose. Ariko bari benshi. Bari benshi cyane. Twabwiye n'abantu batajya banze kujya mu magrupe yacu. Yego. Bayirebere barebe ibintu ukuntu byifashe. Ko bari muri groupe barimo kureba amavideo abantu bakuru bagenda umukururambwa. Shakamba biriya bintu nabaho nitwaje nibwo mbonye biriya bintu. Ikiza nuko iza ntare twavuze kera ko zirwanira ukuri kandi zatojwe neza nizo ziri kubashyira ku murongo bo katsindwa. Yego. Nabaho mu bantu ndi kubona bari guhunga ndabona bahunganye n'abagitari abamizisiye nibajya basiga ibikoresho byabo. Ntabwo babisiga birumvikana cyane yari mu bihe nka biriya nibwo umuziki umufasha byinshi. Mugaruramo akantu k'akanyabugabo. Nubwo rero ntabwo yasiga gitari. Burya hari ibintu biba biri mu maraso y'umuntu ku buryo aho ari hose aba ari hamwe nabyo. Nabonye. Yego. Ikindi kintu cy'ingenzi. Yego. U Rwanda rufite akazi gakomeye cyane kuko muri aba bantu bahunga. Yego. Ndetse no muri bariya bitwa abasirikare. Yego. Hose harimo abantuza harimo interahamwe hari umuntu wavuze ati nabonyemo interahamwe ikazi nzi. Yego. Abasize bisha abantu mu Rwanda bakoze amabi bagahunga ubu bari guhunguka bazi ko batazabamenya. Baragenda bakihindura amazina. Bagahindura amazina bazi ko batazamenyekana ariko ntabwo byashoboka kutamenyekana.
rero buriya Mushakamba karame icyo nakubwiye cyo nubwo ko iriya ntambara ya Kongo yoroha kubi iyo irenze hariya, iyo irenze Goma. Ndagira ngo nguhe gihamya hano, icyo gihamya y'umukongomani kandi ukomeye muri leta utoroshye, yego banze mugushyirireho umwumve, wumve ukuntu iriya ntambara yoroshye aho igeze, yego wumve n'ukuntu Kongo burya ngo imbaraga zose bari bazishize i Goma. ntibyigaragaza se? hagati aho nimugoroba amasasu yavuze hafi n'ikibuga cy'indege. Yego nubwo yacecekeshejwe ariko yavuze. abakihishe ni benshi. reka twumve, wumve uyu muntu yari Bukavu, yego ariko avuga ati ni Bukavu twebwe tufashe inzira turagiye. Ni ukuvuga b'abasirikare bahunze Goma bajya i Bukavu, bahunze biriya bice, bahunze za Ngungu, bahunze hehe berekeza i Bukavu, barahambiriye nabo baragiye. yego baragiye ngo hafi baruhukira n'ikisangani. kandi naho ngo ntibari buhagarare, yego barakomeza bagende, ntibagende wenda. arimo aravuga ati niba Goma ifashwe yarimo imbaraga zingana kuriya, indi mijyi yo zaba za Bukavu n'ahandi izajya igenda ifatwa nko gufata umuceri. nibyo ariko umva batagira ngo nibyo nihimbiye. Bonjour, bonsoir Katumbiste Vini. Abakatumbiste bunze ubumwe muri aho mwese. Kigaragara umugabo ni umuyoboke wa Katumbi. aba Assemblée Nationale. Jambo bandugu. Muri aho bavandimwe. Nuko napata audio zenu, muko tu mnajambulie bure. Ati je ndimo ndakurikira audio zanyu mushyira ku mbuga, ati muri ruhiriza ubusa. Kama na bainforme kitu atuka nikibainforme kitu ipo mkamati kama biko kile. Ini njya mbabwira ibintu mujye mubifata ko ariko biri. Hatufanye bushabiki, tuko tunaregrete koma tuko na kila kitu, tunashindwa vraiment kurekupere Goma. Ntabwo ari gukunda ibintu gufana abantu, ahubwo niba tufite buri kintu kugira ngo tugarure Goma tukabinanirwa, na persiste tera nikibambia ndakomeza kubabwira. ni nkaho yakavuze nka wa mugabo ati ndasubiramo. Goma iko mu mikono ya M23. Goma iri mu maboko ya M23. Na busubuhi bwa leo Goma nane unité ya Barwande banakamata aeroport yote ya Goma. Ahangaha rero avuze nka babandi ntabwo byabura nawe nese wese mwene wabo yavuze nka babandi. ese hariya ko hafashwe kera abanyarwanda bahuriye na abanyarwanda bahafata twarangiza bakadutera koko. si cyo kibazo se. Reka dukomeze. Basoda betu benye biko Bukavu, abasirikare bacu bari Bukavu, biko wanatafuta kukimbilia wapi? Biko wanatafuta kukimbilia Kisangani. Barashaka guhungira hehe? Barashaka guhungira Ikisangani. Paske deja banayua ke Goma ishakamatiwa, kuko bazi neza ko Goma imaze gufatwa. Mimi natoka kuongea na mtu mmoja mwenye iko kule, anaambia President Makisi bakozi na biso baminimize makambo ya Goma. Uyu nguyu uvuga bamwita President Makisi, ubanza ari President w'abakatumbiste. Yego. Ati maze kuvugana n'umuntu uri hariya, arambwira ati President Makisi,
nabambia verite. ati leta yasuzuguye ibyo twababwiraga hariya. Anambia clairement. Atarambwiye yeruye. Uko Bukavu hapa. Turi hano Bukavu. Tunatafuta tena kufanya nini? Tutoke Bukavu na maminisio. Jua likimbia na maminisio. Ati dushaka guhaguruka hano Bukavu tuhave tugende twitwaje n'intwaro zacu zose ko twazihunganye. Twende mpaka Kisangani. Tugere Kisangani. Basi hivi deja banakamata Goma. Ule ni ati ubu kuva bafashe Goma. Uko asilopokle. Ati ubu bimbwiye n'umukuru mu byumve neza. Hivi deja banakamata Goma. Aeroport ya leo busubuhi. Aeroport banakamata leo busubuhi na basoda. Ati aeroport bayifashe none mu gitondo n'abasoda. Bera muuliza ni mkubwa. Koma hamwezi kupiga manani mamisile mabombe. Anasema no. Ati ndamubajije ati mutware kubera iki mutashobora gukubita amabombe mutere za misile. Ataransubiza ngo oya. Aba jamaa balikuya ziko bien organisé. Si aba bajama avuga hangaha ni M23. Ataba bajama baje biteguye neza. Biko na mapareze za kufreeze mapareze. Si bafite ibikoresho bipfubye ibyacu. Yeye biko ananiambia ni umbwira atyo. Banakuya na auto blindé. Bazanye za blende. C'est-à-dire balikuwa bien organisé. Bivuze ko bari biteguye neza. President Makisi ndio maana uliona bila wakati ya Sikoi tulioshaka Sikoi tubombarde baka tu freeze. President Makisi niyo mpamvu wabonye n'igihe cya Sukoyi twayizamuye ngo tubarase. Baradupfubya. Ngo Sukoyi yarapfubye. Atukonaka tena kwenye tuko tunaenda. Noneho barayipfubije tukayoberwa iyo turimo tujya. Unaona? Turabibona. Ndio hivi hata hapo tukifanya tutumbe bombe mugoma. Haiko napunguka haiwezi enda. Ati nahangaha niyo tugerageje kohereza bombe muri Goma ati ntabwo ifunguka. Pana free. Ati barayipfubya. Tunaminimize sana tuko na problem. Ati rero nuko dufite gusuzugura ibintu. Ya kuminimize information yenye iko wanatupatia. Uyu munsi dufite ikibazo cyo gusuzugura amakuru duhawe. Watu wenye biko bien informé, watu wenye biko na masource na kibambia kitu. Muitike sasa ni kesi. Abantu bafite amakuru abafite aho bayavanye iyo bababwiye ikintu mujye mucyemera mutyo. Sio kufanya kitu kusema tufanye je. Hatushabikia hapana metuna. Ati ntabwo tubafana. Si ukubafana ahubwo turababwira ukuri. Sasa unaambie mu force yote yenye ilikuwa deja Goma. Ti umbwire nawe mu mbaraga zose zari Goma. Wazalendo. Abazalendo. Force burundeze. Abarundi. Nani ba interahamwe. Interahamwe FDLR. Ba EAC, Sadeke. EAC, Sadeke. Ariko EAC avuga hangaha nta yari. Ubwo ni abarundi. Ni abarundi. FRDC bale bote. FRDC bariya bose. Bari Goma. Na M23 AFC inabaresiye. Ati maze AFC M23 irabashobora irabanesha. Irahabava. Ingine rejo gani takuwa nguvu. Umbwire rero nihe handi hazaba hari imbaraga zayo.
Ndio niko Bukavu na mlisha bandari baratafuta toka Bukavu bae. Ati ndababwiye ati maze kubabwira bari Bukavu barasohotse baragiye. Ndio Kisangani ndaba mission. Bigendera Kisangani n'imbunda zabo. Sibyo bisobanuye ko Bukavu yo baza kwifata mufata umuceri. Hakuna resistance. Ntambara bakikuwa tena Kisangani itakuwa tukamaze maminisho kibebe wapi Kinshasa. Ati noneho nibagera Kisangani nabwo bazavuga bati dufata intwaro zacu tuzijyana Kinshasa. Ngiri Kinshasa. Kinshasa bakifika tena Kisangani banaikamata kabile wali. Ati nibagera Kisangani nayo bayifate nk'umuceri. Kabile wali. Unaona? Turaneglige sana. Katanga nayo bayifate nk'umuceri. Turasuzugura cyane. Tunaongea sana. Turavuga cyane. Atufanye madecision. Ntabwo tujya dushyira ibyemezo mu bikorwa. Nababwiye ariko nubwo mbabwiye bitinze ndababwiye. M23 leo déjà le 28 janvier 2025. Ati ndababwiye murabizi neza M23 uyu munsi ni tariki 28 z'ukwa mbere 2025 ubwo harejo zavuga ibi bintu déjà ba 12 heures passées. Ati dore saa sita zirarenze. Kubwa leo selo mkubwa ananiambia ba M23 banakamata aeroport ya yetu ya Goma. Ati mu gitondo cy'uyu munsi umuyobozi arambwiye ati bamaze gufata muri iki gitondo cya none 28 z'ukwa mbere 2025 bamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma. Na en plus de cela déjà ndo bana contrôler Goma. Ikirenze kuri icyo nibo bacunga Goma yose. Unaambia speed gani sasa yenyewe? Speed mbaingine ba province itakuwaje? Noneho mbwira umuvuduko bari buze kugenderaho mu zindi ntara. Birakomeye mushakamba. Kwa nguvu sana pasikia force. Ati umuvuduko wabo noneho mu zindi ntara. Zabiri hejuru kuko imbaraga ni hari zari ziri gusa. President Felix aliminimize hii ndani pale. President Felix Tshisekedi yasuzuguye amakuru cyane. Mwe sasa alipatia wazalendo maminisio mabunduki tusa. Ati byibuze abaraye abazalendo intwaro ikoresho n'ibyo hivyo tabengi ku. Ati byose nibo bibaye. Asante bandugu ni President Makisi nipenda tu kubajuza. Ati murakoze bavandimwe ni President Makisi. Napata kunivoya kwe. Nari nshatse kubabwira kuri telefone nari mbonye ahangaha mu Burasirazuba. Murakoze. Wamwumvise? Uyu mugabo rero ibyo avuze ni ukuri mushakamba. Nuko ariko ngo bazanye umukomando ukomeye. Kandi bumva biruka bahunga. Ngo haje witwa Somoka Kure Evariste. Bumva biruka bahunga koko. Ikiriho cyo Goma bayibagirwe nubwo ikirimo intera hamwe nyinshi zikihishe mu mazu bisaba gusaka inzu ku yindi. Yego. Ariko Goma yo bayibagirwe rwose bashake bayikure mu nzozi zabo kuko nayo bazongera kubona. Yego. Cyo rwose ni ukuri. Yego. Ikindi cyo kureba bwana Sentama. Yego. Abanyekongo bazi kwiba. Yego. Wabonye umukoboyi wibye wagiye kwiba mu rukiko agatwara n'ikanzu akagenda yambaye. Ngatwara ikanzu y'umucamanza. Bakagenda bavuga bati metre. Metre niba ari metre mu biki ntumbwire. Niba ari metre mu kwiba harundi watwaye iriya mashini yemprima za passport. Wamubonye? Namubonye. Abajura bari Kinshasa bateye ubwoba. Narakubwiye nti udushya tw'abakongomani ntabwo uzabona aho dukwiza.
ngira ngo ni byinshi, vuga kuri kakureho gatoya ubundi tuze tujya ku ngingo dukomeza tujya mu makuru. Ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda zifite akazi hano ku kibuga cy'indege nako ku mupaka cyane kuri Grande Barriere cyangwa la Corniche. Afite akazi kenshi ariko ndabizi ko bagashoboye. Yego. Ngo tuvuge kuki? Ngira icyo umbwira kuri uyu bagize guverineri usimbuye Cirumwami. Ari ni guverineri azayobora hehe? Azayobora agace gatoya, azayobora udusigara natwe ejo zamburwa. Ni gusa se? Cyane nayo igiye gufatwa. Shakamba waretse umugabo tukamureka. Uyu we n'ubundi ntacyo avuze, ariko abantu bamenye ko yasimbujwe. Urabizi ko bari babanije kuvuga wa mwiyemezi. Oya uriya hari n'undi w'umuhunde bavuze ariko ntabwo byaje gukunda ngira ngo. Oya ni kwa gupaparaza kw'abanyekongo. Ubundi guverineri ashyirwaho na leta, hano yashyizweho ku buryo bwemewe birumvikana, ariko biriya bikora gupaparaza gushyushya inkuru kw'abanyekongo. Ariko irebere ingingo zacu, turebe ingingo zacu tube tumuretse guverineri ugiye kuyobora intara imwe mu ntara zirenga teritware zigera muri zingahe? Ni 8 ni zingahe cyangwa ni 6? Erega n'umujyi wa Goma Mushakamba. Umujyi wa Goma ni Nyiragongo. Uri muri Nyiragongo. No tubare Nyiragongo, tubare Rucuru na Masisi, Warikare, Lubero na Beni. Ubwo urumva umuntu agiye kuyoboramo Beni gusa. Beni ni afite yonyine. Yego. Kandi ubu intambara none igiye kwirukanka nareba nabi naho arahamburwa cyane. Twirebera ingingo tukomeze kugira tuze kumanaginga iminota. Yego. Ingingo zacu tugiye kuganiraho, dufite ingingo nyinshi uyu munsi Mushakamba. Amakuru ashobora kuza kuba arambuye, harimo ibintu byinshi, ariko nanone ntabwo tubimazeyo. Turaza kongera kugaruka tubiganirira abantu ibindi bikurikiraho kuko amakuru ni menshi cyane. Yego. Abayakurikira rero ntibarambirwe. Ingingo tugiye kuganiraho, ingingo ya mbere iravuga kuri Grande Barriere, ni hamwe hitwa la Corniche, umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda i Rubavu. Hari kwakirwa abacanshuro b'abazungu bameneshejwe na M23. Aba bagabo bagiye bubitse umutwe Mushakamba cyane n'igisebo cyinshi cyane rwose. Indi ngingo, Goma M23 yafasha abasirikare hafi, ngira ngo ntabwo ari hafi ahubwo bajya no kurenga Mushakamba, bajya kurenga 5,000. Kumarika amaboko, ngira ngo niba ariya twahoze tuvuga bashize ku murongo bita umukurambwa. Yego. Barimo bagendesha akabuno nk'imbwa zisura abashyitsi. Ingingo ya 3, M23 yafashe iminyago y'ibikoresho byinshi birimo n'indege. Yego. Hariya iriyubatse Mushakamba. Byarangiye. Iriyubatse. Ingingo ya 4 rero turareba Minisitiri Nduhungirehe ubanye n'amahanga w'u Rwanda yanze kunamira umuhisi Cirumwami. Ubwo bari mu nama baravuze ngo bunamire abaguye hariya. Yego. Arebye mu mazina ngo yasanzemo na Cirumwami. Cyane Cirumwami yari ikiraro gihuza leta ya Kinshasa n'interahamwe FDLR. Yego. Minisitiri Nduhungirehe areba kure cyane, arangiza ati abahagarara kumwibuka umunota mu mwibuka, ariko jewe ntabwo ndimo. Uyu mugabo areba kure cyane. Ikindi ni uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye na Minisitiri Marco Rubio wasimbuye Blinken wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Blinken uramwibuka? Ariko ndamwibuka. Uramu reka ndeke kugira icyo nongeraho. Blinken yaravangaga cyane. Nawe yagiye nk'abari abazungu banyuzera Corniche. Umva nawe rwose yarasebye. Reka turebe ingingo ya 6, ni kuki amahanga yababajwe n'ibohozwa rya Goma. Ariko Mushakamba ari kongeraho n'ibyo Kongo yakoze i Kinshasa.
biriya byo ntibitureba nibatikurane kuko n'ubundi nibo babaha amafaranga. none se ko batwitse za ambasade, nibo babaha amafaranga, nibo babashuka byose kandi babiziranyeho na Kisekedi. yego Ntabwo ari ibintu biri gukorwa kubera indi mpamvu. None se kuki ahandi bigaragambya bakabarasa, bigaragambiriza Kisekedi bakabarasa, ariko batwika ama ambasade ntihagire icyo babatwara. yego ariko reka tubivugeho gake wenda tutarinjira neza mu ngingo. Twabanza twarangiza ingingo zose, nazirangije n'esheshatu. ibyabaye ejo ni uko habaye imyigaragambyo i Kinshasa, bangiza ibintu byinshi kuri za ambasade, harimo iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo iy'Ubufaransa, iy'Ubwongereza, yabo n'iy'u Rwanda, n'iy'Ubuyapani ndakeka, n'iy'Ubuyapani. ni nyinshi. Bangije ibintu byinshi, hari n'aho batwitse, bamennye amamodoka, batwaye basahuyemo ibikoresho. ngira ngo mwabonye wagiye yikoreye imashini ikora za pasiporo. Twamuvuzeho, twamukomojeho. Yego, hariya byabereye. Twakomeza rero mu Shakamba. Ariko yego, inkuru ni nyinshi mu Shakamba. Mbabarira ngiye mbanza nsome inkuru mu Gifaransa. Nubwo tutari buzimeyo. Kisekedi byamukomeranye. Ntabwo byari byamukomerana ataramburwa undi mujyi wa kabiri cyangwa wa gatatu. Oya, ntabwo ari ukwamburwa imijyi. N'abamurwaniriraga bahindukiye bashobora kumurwanya. Reka turebe abakongomani bagira ubwoba kubi, sinapfa kubyemera. Wumva uko inkuru ibivuga. L'armée congolaise tient Tshisekedi responsable de la défaite et refuse de le suivre. Uri kumva iyo nkuru? Ingabo za Kongo zafashe Tshisekedi nk'awatumye zitsindwa, none nko kumwigomekaho, zanze kumukurikira, zanze kumuyoboka. Komeza kugira ngo numve ngo abo bari kuvuga gutyo banze kuyoboka Kisekedi ni abahe, bari hehe, ubu bari ku ruhe ruhande, cyangwa barimo barakora iki? Cyangwa barimo barakora iki? Reka twumve. Depuis la chute de Goma, une vive tension au sein de l'état-major des FARDC à Kinshasa. Ukuva Goma ifashwe mu état-major i Kinshasa, ngo harimo umwiryane. Plusieurs officiers supérieurs ont demandé à Félix Tshisekedi de s'abstenir de déclarations publiques. Ukuvuga ngo aba officiers benshi hejuru bo mu rwego rwo hejuru basabye Tshisekedi kutongera kugira imbwirwaruhame avuga cyangwa amagambo abwira abaturage. C'est ainsi que le chef de l'État congolais a reporté le discours qu'il devait prononcer hier, au cours duquel il voulait annoncer le passage de l'état de siège à l'état de guerre sur l'ensemble du territoire national contre le Rwanda. Ni muri urwo rwego rero ngo Tshisekedi ejo yagombaga kuvuga imbwirwaruhame, disikuru, yego, ngo ibwira abantu ko, imenyesha abantu ko bavuye muri état de siège bagiye muri état de guerre. Ni kuvuga bavuye mu bihe bidasanzwe bagiye mu bihe by'intambara, kandi intambara bahanganyemo ngo n'u Rwanda. Ubwo rero iyo disikuru yari kwivuga ariko abasirikare baramubujije. Ubwo urumva ni byinshi. Pris en otage par les officiers des FARDC, Félix Tshisekedi a tenté de s'adresser à la nation ce matin. Muri iki gitondo Tshisekedi yagerageje kugira ibyo abwira abaturage, ariko afatwa bugwate n'aba basirikare bangana. Au sein de l'armée, les officiers reprochent au commandant suprême sa responsabilité dans la déroute de l'armée dans l'est du pays. Kuba baratsinzwe mu burasirazuba bw'igihugu, abasirikare
ibi ngibi babishyira ku mutwe wa perezida Tshisekedi. Il lui reproche notamment d'avoir négligé les signaux d'alerte qui lui ont été adressés sur l'état réel de l'armée congolaise, dont la grande majorité des éléments ont été déployés dans le Nord Kivu. Ati bamurega bamushinja kuba yarasuzuguye yarahaye agaciro gake intabaza bamuhaye zamugeragaho zimubwira uko ingabo zihagaze, aho abenshi muri bo bari baroherejwe mu burasirazuba bwa Congo muri Kivu y'Amajyaruguru. Il lui reproche également d'avoir trahi l'armée en confiant son approvisionnement civil corrompu qui se sont enrichis sur les dos des militaires déployés au front sans munitions, sans ratio et sans frais de ménage pour survivre dans le froid des collines du Kivu. Banamurega kandi bamushinja ko yatonesheje abasivili akaba ari bahaye intwaro, ubwo hano ndakeka wenda bashaka kuvuga abazarendo. Yatonesheje abasivili akabaha intwaro bagasahura bakagira bate bakakirira bagasahura bakabarutira mu nduru, noneho bagasigara basuzugura abasirikare, umusirikare utarahawe ibimufasha muri iriya misozi irimo imbeho ya Kivu y'Amajyaruguru. Enfin, il redoute une progression foudroyante de rebelles du M23 vers Bukavu et Karemi, sur Beni et Bunia, et en fait sur Kisangani, qui n'est protégé aujourd'hui que par 500 éléments, des FARDC et une centaine de policiers. Ngo bafitiye impungenge M23 ko iri ku muvuduko uri hejuru cyane, ishobora gufata Bukavu, yego, ishobora gufata Karemi, ishobora gufata Beni na Bunia, kandi ishobora no gufata Kisangani. Kisangani yo ngo irinzwe n'abasirikare 500 hamwe n'abapolisi babarirwa mu ijana. Les officiers supérieurs accusent Félix Tshisekedi de haute trahison. Baramurega ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru. L'armée est divisée et le pays tombe dans l'anarchie. Igisirikare cyacitsemo, igihugu kiguye mu kaduruvayo. Iyi nkuru nashakaga kukubwira, ahasigaye iyo tutanayivugaho twakomeza ngira ngo birasobanutse. Oya, reka ngira ikintu nyivugaho. Sinzi abanditse iyi mbwirwaruhame, yego, ariko ikiriho ni kwa kujijisha kw'abanyekongo. Impamvu ari ukujijisha, iyo aba hari abivumbuye kuri Kisekedi bakashinze inuza yabo, tukamenya ngo hari umutwe wavutse aha n'aha na hariya, cyangwa tukumva bamuhiritse, cyangwa tukumva bamuhiritse, nta sasu ryavuze ni amagambo. Baravuga ngo Kisekedi yahaye intwara abasivile, kandi abandi bavuga bati ntago nuza wazarendo zahawe intwaro ngo zibombaride. Rero byose nibyo kugira ngo bajijisha abantu, habonwe ibindi bivugwa ku ruhande, bareke kuvuga ukuntu ku mupaka FARDC zirenga 2,000 zafashwe zitanze, M23 iri ku kibuga cy'indege bavuge yama video yose bayagaragaze, nabo babona ibindi bavuga ngo abasirikare bari kushwana na Kisekedi, aho kuvuga ku byo ku musaruro M23 iri kugira mu mujyi wa Goma. Ibyo nibyo bashaka. Nujya kureba ku bitangazamakuru byo muri Kongo n'abanyamakuru, nta numwe uri gupostinga ibiri kubera i Goma, bari kwipostingira ibyo mu nama za Loni.
ibyo bishatse kuvuga ko ibyo ngibyo ni ibyo bari gukora bashaka, ariko bwana Sentama ntitubitindaho, ibyo ni ukujijisha abantu, ariko ikintu tugomba kureba, operasiyo Caterpillar iri hehe? Operasiyo zindi za FARDC ko mbona zose zirangiriye mu myotsi. Urabibona uti by'izo operasiyo bavuga bati tugiye kwisubiza ibintu byose, tugiye kwisubiza ibice byose, twatangije operasiyo Caterpillar, dore twageze ingungu. ziriya zose zarapfubye nk'uko bavugaga ari amasasu boherezaga cyangwa bohereza n'ubu apfuba. zagiye zipfuba, ngira ngo uzi Springbok yavugaga ko tutagomba kurenga mu isake. Yego. Bambe ngo tutagomba kurenga tuzazitira M23 ntabwo izarenga mu isake. Hari ziriya za Caterpillar yagombaga kumanuka ngungu gukomeza kagera mu Rubaya bakaturuka no mu bice by'Igatoyi. Ibyo byose byabaye imfabusa. Mu kanya nakubwiye ngo uriya mujyi wari ufite abantu. Yego. Ngira ngo mu nkuru ejo yemeza ko aba MONUSCO abakozi ba Loni, yego, n'imiryango yabo bahunze. Yego. Twari twavuze ngo 600 hajya na 60. Oya, ni hafi 2,000. Oya, ariko icyo cyari icyiciro cya mbere. Ni icyiciro cya mbere cyari cyahageze. Bari mu Rwanda, nabonaga ngo na UN yemeye kubishyurira. Barazwa mu mahoteli bagira gute? Yego. Urumva niba hari abayeni bangana gutyo, bagera mu barenze 1,000. Yego. Hakaba abashoferi 40 n'abangahe bambutse ejo bandi. Yego. Hakaba abari kwambuka bandi kano kanya barimo b'imiryango mpuzamahanga n'abandi. Yego. Hakaba ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare. Yego. Igoma nta guhumeka nabyo byari ikibazo. Oya, Goma byari bikomeye mushakamba. Byari bikomeye cyane. None ubu kano kanya abacancuro 280. N'ubu ntabavuga ko birarangira. Yego, ntibiri busubira inyuma. Yego. Ariko ikiriho n'ubu twavuga kitararangira. Ntabwo icya mbere nta kurikije amato twagiye tubona yambuka. Ko ariyo nzira yonyine yo kuva muri Goma. Dukurikije amato twabonye yambuka, ntabwo abagombaga na ruswa yarimo. Ntabwo yabura, abifite nibo babonye uko bagenda. Yego. Na ruswa yarimo. Yego. Rero ntabwo twigeze tubona amato yambutsa ingabo zonyine zari muri Goma. Ayo mato ntawe twabonye. Goma yari ifite inzira zose. Nta ndege zagurutse zatwaye abantu ubuti zitwaye abantu muri Goma ku buryo byonyine n'abasirikare bari muri Goma umubare runaka uragiye. Bari abaje mu Rwanda ni igitonyanga. Yego. Bari ubona barimo bakuruza akabuno mu kibuga, aribo babandi barwanaga ejo bundi bakarasa no mu Rwanda. Nabo ni igitonyanga. Usubire wongere wibuke ya operasiyo buriya Kongo nakubwiye ko igira udutendo. Hari operasiyo bagize hariya ngo bita ngo pesa soda biramba. Ni operasiyo yo guha umusirikare imyenda. Aho umusirikare ahagaraga inyuma y'igipangu, abari mu gipangu bakamuterera imyenda ya gisivili. Yego. Akikuramo iya gisirikare, akambara imyenda ya gisivili bamutere banyujije hejuru y'ikigega cy'itaje. Ibyo byose ko ari kugira ngo bihishahishe. Yego.
icyo nshaka kukubwira rero ni ukukubwira kuko bitararangira harimo benshi bihishe hariya Mushakamba mu mazu baracyarimo munsi y'uburiri hariya harimo akazi gashobora kurenga n'amezi 3 babakuramo uzajya ubona babafata ngo tuzanye umuzarendo tuzanye umufaridesi tuzanye umurundi tuzanye umusadeke cyane ko bari kuvugwa bari kugera no mu Rwanda nta murundi turumvamo yego n'abatanzaniya baracecetse yego kigaragara rero haracyarimo utuntu yego aba bazungu aba bacancuro rero bwana Sentama bisobanuye iki ntitubitindaho cyane ariko bisobanuye iki kuba abacancuro bashyizwe ku karubanda bashyizwe hanze nyine ni ya gisambo riba yuzuye yego urabona ko n'amategeko mpuzamahanga ntabwo abishyigikira ntabwo ashyigikira uriya mwuga wabo bariya ni nk'abapfumu haje babwira Tshisekedi ko bazamurinda ndetse n'ubu bamurinda barimo bamurinda barimo sinzi niba bari bavamo kuko bariya birukanywe na Goma kuko ifashwe ariko abarinda Tshisekedi bumva ntibaravamo kuko nta ntambara irabageraho ngo biruke yego ukuvuga abacancuro buriya kuba binjiye bariya ntabwo bacitse muri Kongo ntibashizemo baracyarimo kuko no mu barinda Tshisekedi barimo ikindi ni igisebo ku bacancuro Kongo ko yabihakanaga ikavuga ko ari abarimu ngo ni abarimu Mushakamba burya kubatiza umuntu ntabwo bimuhinduramo imbere nubwo babatiza umuntu bakavuga ngo umuntu ahindutse mushya yego ntabwo burya bihindura umuntu nabo rero kubita abarimu ntibibahindura aho bari ni ukuvuga kubita abarimu tubita abarimu ni abarimu biki abaguye ku rugamba se abafashwe bakora iki nicyo kibazo none se tubyemere kuko babise abarimu oya rero urumva barasebye baragaragaye bajyaga banabihakana babigira ibanga ariko baragaragaye ko barimo hagaragaye ko barimo nose ko hari ibigo tuzi se batorezagamo none turibone se amahanga afatira Kongo ibihano ko yakoresheje abacancuro cyangwa barakomeza kwijundika M23 gusa ibihano se barabifatira utariho Tshisekedi ntabwo ariho ubwo sinzi cyakora babifatiye Kongo n'ubundi ubwo wasibura Tshisekedi ubwo niwe babibarira kuko ni Kongo baba babifatiye ntabwo ari umuntu yego ariko ikiriho sinzi dutegereze turebe ariko biriya ni uguseba kw'abacanshuro aho babaye hose nta na hamwe bavuye nabi nk'hariya wenda isomo ryavamo ni uko abacanshuro bajye bagenda barwana ariko nibona ahantu umuntu arwanirira ukuri kwe arwanirira uburenganzira bwe bajye bakoresha ubusesenguzi babonye umuntu arwanirira uburenganzira bwe bajye bavanamo akabo karenze ubu niba hari abacanshuro batashye batishyuwe bazagaruka kwishyuza cyangwa biragira simbizi ibyo simbizi bizaterwa n'amasezerano y'akazi bafite bahawe reka twikomereze turebe indi ngingo reka turebe ngengo ariko tujye ku ya kabiri ingingo ya kabiri yego ni izi mafunguro zakubiswe Goma hafashwe M23 yafashe abasirikare barengaho 5,000 bari banze kumanika amaboko abantu ni bamwe barwanaga mu Shakamba barasaga no mu Rwanda bamwe batwiciye abantu bo Kanyagwa ariko mu Shakamba ikibazo yego buriya ikintu nibaza ni iki ngiki ikintu nibaza ni uko niba bari abantu bari hariya bari abantu koko
baya ni FARDC gusa. ora ntabwo ari FARDC ni FDLR. Baravangavanze mushakamba n'abarundi wasanga barimo. N'abarundi wasanga barimo kuko nicyo nibazaga tubwire byifashe bite, ariko nagira ngo ngaragaza ku kantu ko bari abantu n'abarundi barimo, FDLR zirimo ndetse na SADC wayisangamo. Wenda ariko hanze mabwire ku mupaka ubona no bari kwakira icyiciro cy'abanyamahanga mbona b'abazungu, numbaze ibihugu bavamo. Yego. Mu kanya bakiragaho ubona ari abirabura, bigaragara ko ariko babarwanye mpuzamahanga ndetse n'abanyekongo bahunze. N'ababarwanye barimo bakira. Oya ntibaragera ku barwanyi, abarwanyi ntabwo barabageraho. Abo baje urabona ko bari kumwe n'imiryango, bafite abana n'abagore. Ubwo n'abandi nabo nibageraho turaba tubibona turababwira. Yego. Ariko bwana Sentama, yego, ikintu kiriho nuko M23 kuva ejo bundi barasa mu Rwanda yakoze operasiyo ikomeye cyane. Yego. U Rwanda rukora operasiyo ku butaka bw'u Rwanda, ku bwa Kongo M23 nayo irakomeza. Yego. Irabajagajaga, irabafata. Yego. Irabiji bamwe barapfa abandi bafatwa rwa mikono. Yego. Ngira amavideo wagiye uyabona uburyo bagiye babarasa, bagiye nibo bari mu bifaru bakagenda babareba. Ariko icyabayeho cyangwa ikiriho nuko ari abari banze kujambika intwaro hasi. Yego. Bashaka kwihimura, gusiga babombarize barimbuye Goma ndetse na Gisenyi. N'ukwangiriza. Kwangiriza. Baba rero bamujinya babarihima kuko barwanaga nawe basanze barusha imbaraga. Yego. Birangira ubukano kanya bose ubu bafunzwe, bari gukubitwa, bari gukuruza akabuno. Yego. Ni abasirikare benshi ariko ni bake mu bandi benshi basigaye bihishahishe mu mazu. Yego. M23 ifite akazi ko kuzasaka inzu ku yindi, bakanareba niba ayo mazu atarimo indake n'ibindi bintu biturika. Yego. Bivuguruza ibya Kinshasa yavugaga ngo gutsindwa, ngo babuze komandoma, bamwe bavuga ngo niyo mpamvu, abandi ngo Kinshasa niyo yatanze ibikoresho n'ibindi. Yarabibahaye kuko bose babitse ibikoresho waba abandi babigendana babigendana, kuko wakwibaza imbunda n'ibindi byari kurasa Rwanda bigeze hariya byari kuva hehe? Byari kuva hehe mu gihe u Rwanda rwari kuba cyangwa se byari kuva hehe mu gihe bari kurasa mu Rwanda, bari kurashisha mu Rwanda ibiturika bimeze kuriya bivuye he batari basanzwe babibitse mu nzu? Uko rero niko byari bimeze. Ngira ngo abantu bamenye ngo aba FDLR bafashwe ni benshi ariko n'abatarafatwa nabo bandi ni benshi cyane. Yego. Twakomeza byaba na ngombwa tukajya ku yindi ngingo. Twakomeza ku yindi ngingo. Reka dukomeze. Tujye ku ngingo ya gatatu. Ya 23 yafashe ibinyaga ibikoresho byinshi birimo indege. Yifashe bite? Amavideo ari hanze arimo agaragara. Yego. Yewe ubu kano kanya ababa ku mbuga zacu nibo babibona neza. Yego. Ni ukuvuga ngo video zirahari zihagije. Ndetse ubu kano kanya mu byafashwe harimo indege ba M23 barimo bayigaragaramo bayisaka. Nyuma y'indege hakabamo ibifaru byinshi, imodoka za gisirikare, imbunda zidasanzwe nyinshi za gisirikare, zimwe zitaranakoreshwaho na rimwe. Yego. Ibyo byose rero ni byabashije gufatwa na M23 ku buryo iyi Goma isigiye M23 ibikoresho byafata Kongo, kuko uribuka ko Kisekedi yavanye ingengo y'imari kuri miliyoni
$400 z'amadolari ikageza kuri miliyari 2 niba atari 3. yego navuga ngo kimwe cya kabiri cy'ibyo yaguze byose by'iyo ngengo y'imari yarabizanye i Goma, yego kandi birangiye byose bifashwe. aha rero ihavanye ibikoresho bishobora kwifasha kuzafata n'izindi ntara cyane, kandi bikanarinda n'aho bamaze gufata. yego twakwikomereje se tukomeze rwose kugira tutanatsindira abantu, turi buze kugenda tubaha andi makuru ari bugende. twumve Minisitiri Nduhungirehe bimeze bite. Minisitiri Nduhungirehe baramubwiye bati yari bari mu nama ya African Union yo kureba iby'umutekano muri Congo, cyane mu mujyi wa Goma. Rimwe navuze ngo Goma yakomeje kuvugisha abantu bikomeye. yego ubundi bati mureke twunamire ngo duhe icyubahiro ngo ingabo ngo za DRC ubwo baba Sadeke ngo hamwe n'aba MONUSCO baguye muri iyi ntambara ubwo bishwe na M23. Nduhungirehe na mu mayeri bakoresheje mu babo wa MONUSCO n'aba Sadeke bashyizemo acira umwami. Nduhungirehe yumvishe basomyemo mucira umwami aricara yanga kubaha icyubahiro. Umugore wo muri Congo ngo ni minisitiri mugenzi wo muri Congo ati Nduhungirehe nta kinyabupfura agira, ntaki yanze kwabaha aba bantu. Nduhungirehe ati utanyangisha abantu, utamvuga nabi, si ukwanga ibyo ngibyo ahubwo cira umwami mumuzana gute ko ari interahamwe, cira umwami ko ari umwicanyi, cira umwami ko ari FDLR mu zindi. Ni gute uzana cira umwami mushyira cira umwami mu bantu bagomba kubahwa cyangwa guhabwa icyubahiro, kandi ahubwo ari abantu bagomba gushyirwa ku rutonde rw'abajenosideri. Ngiko uko byagenze, ariko abantu bari gushimira cyane Nduhungirehe kubera ko yagaragaje ukuri, yanze kurya indimi cyane, yanze rwose kugendera ku cyoba n'ibindi. ariko mushakambanga aho twibaza bakavuga bati tubahe icyubahiro. yego ukumva bashyizemo umuntu nka reka tuvuge Omega, ahubwo na Omega wasanga arimo ahinduriwe amazina. wabigenza ute? Ni ikigaragaza ko bamwe mu bayobozi bari muri iyi miryango mpuzamahanga yego bungukiraga muri FDLR. N'izi nama kuba ziri guterana, Kongo ntabwo, Goma ntabwo ari igihugu cyatewe, intambara ihamaze imyaka 3, bahafashe barateguje, abaturage barishwe bararibwa baratwikwa, ntihagira inama iterana ya UN cyangwa ya African Union. yego Ariko abaturage baje gutabarwa, yego barateranye. yego Iki ngiki rero kigaragaza ko abo bose bo muri iyo miryango bose birirwaga barya amaraso y'abaturage b'Igoma, abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Rero babajwe nuko batagiye kongera kurya amaraso, kunywa amaraso y'aba baturage, ahubwo bagiye kwicwa n'inzara. yego yego twakomeza. yego cyane, bajya ku ngingo ya 5. tujye ku ngingo ya 5. ingingo ya 5 ivuga ikiganiro hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Minisitiri Marco Rubio. Rubio ngira ngo n'asimbuye Blinken. bimeze bite? Nibyo Perezida Kagame hano mfite posti. yego Posti ni ukuvuga ni inkuru baba bashyize ku rukuta rwa Twitter rwa X. yego Sinzi niba nayisoma. Reka tugendere ku bibi nyakuba hano bisobanuye mu Kinyarwanda. Yego reka tubisome bive mu nzira kugira tureke gutindira abantu. Yego. Amakuru yemeza ko Perezida Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Baganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse
n'ibijyanye n'umubano ubufatanye bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyakubahwa Perezida Kagame niwe wabyishyiriye ku rubuga rwa X aho yagize ati nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Rubio ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushakira umuti umuzi w'ayo makimbirane rimwe na rimwe. Perezida Kagame kandi yavuze ko banaganiriye ku mumaro wo gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku kubaha inyungu za buri gihugu. Ati niteguye gukorana n'ubutegetsi bwa Perezida Trump ku kubaka ubusugire n'umutekano abaturage b'akarere bo mu karere kacu bakwiye. Ngira ngo ubutumwa burisobanuye ariko bufite ikindi kintu kiburi inyuma. Birashimishije kuba bahaye umwanya no Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga uyu munyamabanga yabonye ko agomba kuganira na nyakubahwa Perezida Paul Kagame kugira ngo babone cyangwa se basesengure neza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Kubera ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi kigaruka kandi urusanga u Rwanda ari rwo ruvuga ingingo y'ingenzi yo guha uburenganzira abanyekongo babwambuwe, ubundi bakabaharira igihugu bakikorera bakishakira bakiyubakira igihugu ndetse bakirukana umwanzi ukirimo. Ikibazo cyari gihari leta ya Biden yagoretse amateka, ariko kuba abangaba bari kwinjira mu mateka bagenda bayahereye mu mizi baganiriye n'umuntu yazi, birashoboka ko igisubizo kizima gishobora kuboneka. Intare za Sarambwe zigahabwa rugari cyangwa Kisekedi akategekwa kuganira na AFC ku neza no ku nabi. Nuko mbibona n'icyo mbona cyaba kibiri inyuma. Nta nubwo tujya kure yaho ngaho cyane rwose. Reka dukomeze tujye ku ngingo iheruka. Tujye ku ngingo iheruka. Ifatwa rya Goma ryahaguje amahanga. Ni impamvu iki? Nibyo nari maze gukomozaho mu kanya. Tekereza amabi yabereye i Goma. Tekereza imiborogo y'abaturage uzi. Tekereza abantu bicwaga ku manywa y'ihangu buri munsi. Utekereze i Goma yarabaye Sodomo. Ariko ubutungurwe no kuba Goma ibohorwa, induru zikavuga, kandi Goma yarananiwe kubohozwa, ntihagire inama n'imwe iterana. Amatracte yasohotse buri munsi, yaba ari kwandikwa na M23, yaba yandikwaga n'indi miryango mpuzamahanga zirazanuza zaravuze za Amnesty International n'abandi baranditse. Uyu munsi Goma ifashwe, nta mpunzi, nta gisasu kiguye mu nkambi y'impunzi, nta mpunzi zangirijwe zigize ikibazo. Ubu kano kanya nibwo bari gusakuza, nibwo bari guterana. Ibi rero bisobanuye ko benshi mu bayobozi b'iyi miryango mpuzamahanga, nk'uko mu kanya nabivuze, bari batunzwe no kurya no kunywa amaraso y'abanyekongo bicwaga buri munsi. Rero bari kubona guteza akaduruvayo mu maboko ya AFC bizabagora, bitazanashoboka. Uko niko byifashe, niko mbyumva. Nawe washyiraho commentaire tukaba twanava no kuri ingingo tugasoza tukajya kubashakira andi makuru mu kanya, tukaza kugaruka tubabwira ukundi bimeze. Mushakamba kiriho iki ngiki navuga ni uko Goma kubababaza ni irembo ry'amahanga. Buriya ni irembo ryavuza amahanga, ariko aka gace ko mu burasirazuba isoko bahahiragaho. Niyo mpamvu bababaza, ariko icyari kibabaje ni uko
bakamiye mu kitogeje abantu bahatuye ba Nyirigoma usanga babakamira mu kitogeje. yego Goma nk'uko wabivuze imaze igihe kinini badasinzira, bamaze igihe kinini cyane badasinzira, bamaze igihe kinini ku buryo umuntu aho atembera aho yicaye niba bafite na telefone bakayimwambura, yavuga bakamurasa. yego Mushakamba ntabwo ibi iyo bigeze hariya burya agiye nkunda kuvuga ko ngo biba bigiye kurangira. Birumvikana rero ntabwo Goma ari gukomeza kuba Goma imeze kuriya, ntibyari gushoboka. Ntabwo byari gushoboka, byagombaga guhinduka. yego Birahindutse rero, birababaje kuko bashakaga ko ibintu bikomeza kumera kuriya, ariko ntabwo rwose ntabwo bikunze ko ntabwo abantu bakomeza kumera kuriya. Gutotezwa, umuntu atotezwa ari we, yamburwa utwe, bacuruza bakakwambura ibyo wacuruje, bakavuga bakakwica. Mushakamba ntabwo ubuzima nka buriya bwari gukomeza. Ni ibintu bigomba guhinduka. tekereza ko banarashe mu Rwanda ariko bagaceceka ntibivugweho ko ubusugire bw'u Rwanda bwageze. Babivuga gute ari bo babafashije? ikiriho naje gusanga bwana Sentama yego kuri iyi si umugabo arigira yakibura agapfa. yego iyo u Rwanda rutagira ubwirinzi uyu munsi baba bari kubabwira ngo pole, kandi byarabaye babireba, byaranateguwe babizi. M23 nayo rero niyo idakomeza ngo itabare ihagarare bwuma, byose ibyo biri gukorwa nabo bagizi ba nabi bazabibagerekaho. ariko twizeye ko nayo izi icyo gukora imyaka imaze. sibwo bwa mbere n'ubundi barabikoraga. Bishe abantu Kishishe babagerekaho, bishe abantu hehe babagerekaho. hari n'abahimbye n'ikintu bita genocide. kugira ngo nacira umwami bashakaga kumushyira muri genocide iyo baguma muri Goma. yego iyo baguma muri Goma bashakaga kumushyiramo ngo bariho bamushyingura ryarinze bitiriye ngo genocide, bazongere barigarukeho. rero urumva ko ntacyo batakoze ngo bace intege M23. ariko burya umugabo iyo anyura mu bibazo agenda bikemura abakura. M23 yarize na buriya ari mu ishuri, ubuzima bwose ni ishuri, imenye byinshi, imenye n'uburyo bwo kubirinda. reka dusore ku musozo kuri iki kintu kimwe nshaka uvugaho tukanasoza. ikihe? amakuru arakwirakwira ngo nuza zigiye kuza ngo Afurika y'Epfo nyine nibyo basakuzaga ngiye nita ibinyoma, ngo igiye kohereza ngo ngo indege ngo 6 ziza zitwike Goma. Abandi ngo bashobora kuza indege hano i Goma ngo zikatwika M23. ni ibintu biri gukwira mu buryo butandukanye hirya no hino. izohereze muri Afurika y'Epfo. Usibye no kuba zaturuka muri Afurika y'Epfo, abandi ngo zaturuka Kinshasa, abandi ngo Uburusiya bwafasha FARDC. icyo gihuha n'iryo terabwoba warivugaho iki dukurikije ibyo M23 imaze gukora abantu batakekaga? Jewe icyo mbivugaho, ngira ngo wabonye Wiringoma na Colonel na General Baudouin na Lawrence Kanyuka, warababonye hariya muri rompo i Goma, wababonye ku kibuga cy'indege, warababonye kuri douane, hariya hose warababonye. yego ejo wabonye ukuntu abaturage babyina. yego wabonye ubukwe bwabaye Bunagana cyane. abatabizi rero batarabibona baze kutubwira tubaha amafoto yabyo. ni ukuvuga bambaye imyenda yanditseho intare ya Salamu. yego rero ni ukuvuga iriya leta ya Kinshasa igira ipfunwe iyo ibona M23 yishimanye n'abaturage kuri iyi. Kuri iriya pfunwe rero igashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo
ni n'isoni z'uko ibara kubikorayo yego kugira ngo ibane n'abaturage neza abandi bakabica yego noneho ikagira ipfunwe rya pfunwe rikabatera kuba bashaka kuburizamo uriya mubano uri hagati y'ingabo za AFCM 23 n'abasivili yego noneho bagashaka intwaro ishobora kubafasha kubigeraho kugira ngo bangishe abaturage AFCM 23 bagasanga intwaro nta yindi bagasanga intwaro nuko baba bangisha abaturage intwaro rero ikaba iyo gutera ubwoba abaturage indege ziraje Sukhoi ziraje aho bazivugiye izo ndege Afurika y'Epfo itanga abasirikare babo bafatwa amatekwa uvuga uti hagapfa barenga ijana izo ndege itazanye bakubitwa igoma bakubitwa ngungu bakubitwa hehe na hehe yego ubwo izo ndege zazizana kwa kangahe rero kiriya ni igisebo mpamya ko banabigerageje bakongera bagaseba yego bakongera bagaseba cyane ko ibibombe byabo bya kirimbuzi nako nk'uko wa muntu yabivuze yego rero Ventura ifite intwaro zigize abo zifite rero bazazizane nazo izirye ko ntabwo ntacyo bazakora yego ko biriya ni ntabwo rega bananiwe gukora ibifasha kumvikana n'abaturage urumva ntabwo rero umuturage yirebera umukorera ibyiza akaba ari wahuza nawe ntabwo rero bababuza biriya byose ni ibinyoma mushakamba yego ni ibinyoma pe ibinyoma ntabwo byabuza intare zasaranzwe gukomeza gukora dusoza amakuru yacu yego noneho ibindi twagana ku musozo yego mushakamba dusoze yego dusoze dukurikirane ibindi aho bigeze mu kanya tuze kongera kugaruka reka tubashimire mwakoze kubana n'umuco wacu TV ndetse na radio televiziyo Nuru ya Mashariki yari amakuru yacu ya mu gitondo ndabona connection zitumye tudasoza neza ariko reka dusoreze ahangaha ni amakuru yacu ya mu gitondo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2025 ni amakuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza kongera tubagezaho nanone uko bihagaze mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza